Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Naimbag man ta imay ka, kwarog. Apay ka day, kagawad ko anang. Adda ko maitid ko kan ka. Ha? Anya ngay day ta? Kaldero, plato, kantasa. Anya ngay ti usaran niyaw, no itid yu kanyak dagita. Gimatangak ngamin iti baraw. Ay? Iso nga itid kung dagito'y kan ka. Agyaman ak nga rod no kasta kagawad. Naimbag lang adda paglutuak no adda bisitak. Babasit ngamin ti kaldero kay balay. Unay mo dagito tattaon. Basta adda maitid, alis tuda. Anya ti kunam kagawad. Ay, kunak, mabitlaeng ta mga lak iti sako a pangikam. Nandito ti aso karagat gatang, marituyang. Ay, agyaman ak marikwanang. Ay, huwag gayam. Adda itid ko kan ka. Anya da itang ay maray. Itid ko man kan kato'y sigod a kortina kan badok. Kan da ito'y nabate a pansit. Gimatangak ngamin iti baro a kortina. Iso nga itid ko da ito yan. Ay katagyaman ak unay a marikwanang. You're welcome. Mabagkat mo dagit ha? Ay, wala maray. Siyak pa'y tikunam. Kabaulak abagkatan dagita. Nalangarudan. Kita ata amangan no may belang. Gumatangak man, marikwanang. Anya day jay, maribanang. Ay, tinapay ko ma. Adda ka day? Adupay Anya tinapay ti kayat mau. Do abalkot apan disalatan. Mabitlaeng tay supot ko tiga katangem. Ay, gayam mare. Kasla ni Mari tuyang matay nakitak ang naggapo dito tersenam. Ay, wun. Iso, maray. Anya nga dyan nakasako ang binagkat na. Daan alupot kan pansit. Ha? Ne, unay mo day ta ang ngamon. Ape akas ta ti reaksyon mo. No kasta, inted mo kadakwada dagiti basura, maray? Agad, anya ko maita. Inawat na mait. Amumatan dagita tattao. Basta libre, alis daw. Ay, bataw, adda akaw. Ay, anya day ta nakasakong inyawid mau. Ay, bado kan kurtina. Ay, sa dino tinangalam ka dagita. Intid ni marikwanang. Kaya? Wen, kita adu a kurtina kan bado. Iyay! Ay, tuyang! Na, apay? Ha? Kurtina ka di pa data? Ha? Anyat kayat mo asawan? Nakangis-ngisit. Kan adapay mantsana. Laba aktua. Agraman da kita inted na badbadaw. Kaman mancha. Ay na, anusan ta alabaan. Di ka pa'y agyaman, tada inted na kadata. Addaang kita emmet basura nan samet da kita. Di na kun pakibyangan. Sige, alaam latan da ito'y pansit, takanam inton madamdama. Anya klase ti pansit na itaya. Ay, daske, sa balin ti angot na. Ay, nabangles! Kita da itatuyang. May ibusin ti sabon, ngam saan pa'y anay kat ti mantsana. Kunakun kat basura na laeng dagita inalam. Ay na, inalaklatan ata nakababain. Inted na nga ron. Ay, natuyang, napuno ni ti basura di ti balay. Nayon ang pailaeng. Kita am di pansit inted na. Nabangles! Misa nabali ata kinanmat ni Blackie. Puuram kitin da kita lupaut. Iso pa'y maiwara di ti balay. Ay saan? Adda pa'y pakausaran da gitaw. No saan ta nga usaran? Pagturugan laangan ni Blackie. Diyak amukin ka. Kapan na inruar mo dagiti bado asaan ko nga usaran? Itad ko kan ni Pari Badong. Barbaro dagita Ay, uray Itad ko, tasaan mo matlang nga usaran dagitoy. Ado mati Badong. Uray dagitoy bistidak. Itad ko matan kan ni Mari Tuyang.
Ay, basit nga minan dagitoy. Saanin nga umanay kanyak? Ay, pilyam dagiti mabalin ang mausar. Di ka mangmangtad iti basura. Ay, huwin mat. Awan ti pagdanagam. Ta sa anak akas ka ni Mari Kuanang. Alam pa dagiti daduma sapatos dito idungaw. Dagiti mabalin pa ang mausar. Sige, inayon kunton. Marituyan, mabagkat mo nga taday to in karton ko abadbadaw kas kada sapatos. Ay, un maray, kabaulak. Ano san nyo lang alabaan tana-istak nga mindagita. Sana bale, mabalin pa imat nga usaran. Un maray, katagyaman akunay Ay, wun gayam. Kumusta ngay dagiti lupot nga inted ni Mari Kuanang kada kayo? Dagijay kaday maray. Inlaba ko na. Naimbag man tanaanusam nga inlaba. Apay ang nasaludsud mo, maray. Naku na ngamin kanyak ni Mari Kuanang. Kat basura na dagijay. Itad na laang kada kayo. Tamasadot amangi basura. Nairuam kami iti kastangan aramiden ni Mari Kuanang kada kami, maray. Ay, masyanak kada kayo. Marituyang. Gaputa mamirmiraot kayo lang arudan. Pagbalinanda kayo pa'y abasuraan. Sika mo, maray. Okay laang mo't kanya. Nangag ko ti saritaan nyo kininanatuyang itayan tay. Ay, adda kamot gayam ko harog. Anya ti aramidam ditoy. Umayak ko mamakikapay. Angam, pudno ka di tinangag kaw. Basura dagiti inted ni kagawad Kuanang kadananatuyang. Husto tinangag mo. Kasta nga min tinaibagan ni Mari Kuanang kanya. Ay, isumot lagayam Anyat kayat mo asawan. At damat inted ni kagawad Kuanang akaldiro kan plato kanyak. Ngamsaan kumutla mausar, tanaabutan ti dadduma. Ti dadduma mait, aglatlatay. Ay, una yan ni Mari Kuanang. Pinagbalinda kayo mata na basuraan. Excited akpay mo't amang usar ka dagiti inted na. Ang basura mo't gayam. Sana bale, kasaritak to day dya Mari Kuanang. Saan ang nasaya at tikasta nga aramidan na? Ay na. Anya manindeta inyawid mo ang nakakartaon. Ay, bado kun sapatos na gito ibadaw. Ay natuyang, nangiyawid ka manin iti basura. Saan a basura da ito ibadaw? Kita da ito nay. Mabalin pa'y amausar. Inted da gito ni Maribanang. Ay, umay ka mangkit da ito ipadas mo da gito kamisita kun sapatos nga inted na. Unyag pa iswan niya. Na! Day tamo di sapatos ni pari inting apalak ni day. No ni Maribanang timangtad, sigurado ang mausarta. Saan a basura? Ay na! At dapat laangan usar ka di simbaan tuyang. Aywanam da kita. Iti kasta, maayatandan to ang makakita. Nuos usaran ta dagiti inted da. Adtuyan ti asin nagatgatangam kabadong. Thank you. Alamang gayam ti bedsheet tap na daw sa ranyaw. Kanday ti basit anatag. Ay, sanay. Bagim latan, mare. Na, ape akas ta ti panagsungsungbat mo. Kano ado matin tinaititid ko kada kayo. Ado ang basura mo't amin. Kita amday tanatang nga itod mo kanyak, natangkanan mo't maray. Kan adapay igis ni daduma, ay, panagkunam ka day, masidapay day ta. Basura nga'y bagbagamay. Da kayo lang arong ti Mike ikanan kastapay ti bagayaw. Diyak kumakayatag sa ukat, maray. Nga mararamidam mo't na basuraan ti balay, may. Nagado kang artimawn. Ay, sa anak anarte, maray. Diyak lang magustuhan day ta nga raramidam. Iti na minsan nang tid ka manan iti na bangles sa pansit. No diyo kaya't di salay.
Sa dino tinagapo ang paray. Ay, ije Teresina ni Marikuanang pare. Mabait lang. Dito ka di kami sitak ngayon tan di Badang. Ha? Ay, Wan, pare. Wow, bagay mo paray. Thank you, pare. Oh, ay na. Nagmayat dagiti intedyo kada kami kinituyang, pare. Saan a basura? Ewan ata pinili na tintid na. Di na inayon dagiti naman saan abadbadaw. Ay, wan, pare. Saan a kaskin ni Marikuanang basura abadaw kin nadadail ang makantit itod na kada kami. Here. Naimbag tayo may kakwarog. Itid kumandag ito'y bedsheet kan basit anateng. Kwa kagawad. Saan ko nakasapulan ti bedsheet? Kan adumot lang tinatangin di balay. Alaam ki, den. At dapat yung intid niyan tiba ng kanya kagawad. Alaam ki, den, kunak. Nagartin to, ngamin na dya kabadong. Isuda ko matipang tedak ngam di da kayat. Di da siguro kayat. Tamangan no basura man ang tiitadyo kadakwada, kagawad. Anya? Saan kayon amang mangtide? No saan mo na mabalin na mausar ti itadyaw? Diyay lupot nga intadyo kadatataba iday. Kaslapigadan, mate. Diyay kaldiro kan plato nga intadyo kanyak. Naabutan kan aglatlati, mate. Agraman dagiti makan nga intadyaw. Mabangbangles, mate. Mabalin pa ya mausar dagi jay. Ti kunayo kiday, narte kayo amay. Kwarog, apay ang makaungungat ka nga imay dito balay. Anyat na pasamak. Masara kini kagawad kwa nang antay. Jaklain nala dagiti itid na. Makaungat kit dain. Anya timbaga na kun kaya. Naartiak ka naw. Anya. Jakon kayat ngalaan wanyaman dagiti itid na. Basura mutlaang ti itid na. Ay, uray kas jay. Nakisarita kalat ako maanasaya at kankwana. Jakon natatpulan ti bagay kantay. Ay na. Aging gaita. Saan pa ilaan nagbaliw ni Marikuanang? Saan ang nagbaliw day antay? Kas jaynan. Isu amanipo dita. Sanak mo na gumatgatang ijay Teresina na. Marikuanang, apay ang nakawara dagiti nateng dita para angam. Imbasurak dagitan. Takasano mga min. Nagarte da kabadong kan marituyang. Kastamatan kan ni kwaraw. Isuda lang arod ti Mike ikanan. Isuda pa'y tagreklamaw. Kas jay ti ited mo anateng kadakwada? Madadadaal matan, Mare. Mabalin pa'y mutasidaan dagi jay. Ammo, Mare. Uray siyak ti pang tedam kadagijay. Talaga asaan kon nga awaten. Ha? Wan Ay, Mare. Sakbay amang ted ka. Kita umpay matan numabalin pay wenno saan. Numabalin pay akanan, wenno mabalin pay nga aramatan. Di mo matpagbasuraan na ati padam atao. Iso adi da kayat nga alaan dagiti it-ited mo. Taam mo dan ti aramid mo, Mare. Day, asino day ta nag-text ba daw? Ni Marikuanang tuyang. Ay, mapan ka kano iji Teresina na. Apay ka naman ay. Jagam mo Awan mo't nadakamat na. Ay, sige, itanak nga rod iti ayan na. Kita ang mga numangtid manin iti basura. Saan mo't siguro? Anya tiba ka, Marikuanang. Adaytid ko kan kamaray. Adoy makarunay kan Shanghai. Na, mga nunabanglis manin dagiti itid na amakan. Nay, napauli magkamatan. Ay, kwa, Maray. Di ka di madanagan. Saan ang nabanglis dagitoy? Kalutlutaw. Sigurado ka, Maray? Wen, tapno mamati ka, ramanak. Kinanamot ngagpaysaw. Nagimas, Maray. Iso nga alaamon.
peace offering ko kada kayo. Ay. Sige, Maray. Alao ka. Kan numabalay na alaamot laang daytoy para kan ni Kwarog. Idagas munto ni balay na. Saan ngamin nga umuumay dito yun? Sige, Maray. Syakti makamaw. Agyaman nak Mare Kan pasensya kayon basura dagiti lupot kan nabangles ti makan ngayon inted ko kada kayo ide. Ay na, linabaak dagiti daan alupot, Maray. Dagi jay ti pagturturugan ni Blackie ita. Ay, naimbag man taada ng usaran niyo, Maray. Una, Maray, ngaminton maminsan. Saan ka kuman amang ted iti basura? Wano nadadaal amakan kada kami. Tapno saan kami amamasaktan Ay, saanen, Maray. Naka-Ameris akon. Ay, sorry talaga Ikarik, saanen maulit dayjay. Ay na, kagawad ko anang. Di kan mangted no dadaal tupay matlaang. Tapno awan ti makuna dagiti kaarubam kan ka. No agitad ka, daytay kumamat pag numaran ka. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iti kay panagdengat. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Kapanam na natuyang. Di taman tersina ni Marikwanang. Mapan ka umutang, wano gumatang. Mapanak agbayad iti utang ka. Uy, imbag man tadda pagbayad mau. Una, naglako kami ngamin iti natengmikin ni Badung ka. Iso nga dakor tama. Saan kayo makabayad ita? Nay, apay asaan kat adang arod pagbayad ka. Nakarikap mo dyan tersina ni kagamad ko anang. Ang mga no nakalukat itan. Hindi pa'y namin sangal daw ang nakarikap. Apay ngay. I don't know. Ay, sa anak nga rod ang makabayad ita Saan nga raw? Isungagawid kayaon. Ay, sa anak pa'y nga agawid. Rupa manin ni Badung ko ti makita kay Jay Balaymay. Abay ko manurupa naman ang timakitam. Makauma. Yay. Iso ang mapanak kadagiti ko kumaray. Maray, labsan ka pa'y dito balayo Papanam aya, Maray. Di taman ayan dagiti ko kumarik di tabagatan. Masapul pa'y ay amapan ka dita. Kat agsasaabat tayo mat iti tersena ni Marikwanang. Nakarikop di tersina na Maray. Apay ang nakarikap? Nalugin Anya? Nabangkrap. Ay, kakaisuna, analakatila ko na. Baak lang rudain. Nabangkrap pa'y tersina na. Banang? Ay, Enteng. Ah. Inakman gumatang iti asin ijay tersena ni Marikwanang. Ay, katun
Pambarak matla kita nun nakalukatan ti tersena na. Nakalukatan ko na. Apay, nagkunaan ng rekap. Ni Marituyan. Patsimit ni Marituyan. No kasta, saan apod no anabangkrap ni Marikwanang? Apay ko maamabangkrap kat nagadutil ako na. Nang rekap ka no ngamin. Nang rekap ata da seminar nga inatindarat na. Saan matgayam apod no anabangkrap ka, Maray? Nagkunamat anabangkrapak. Ni manan Marituyang. Wen. Tilay warwaras na. Kita man day Twitter senak no nabangkrapak. Wen gagpaisaw. Napundo mat itilako day Twitter senam. Inruar ko pa yan dagiti daddo maalakok ta napundon diti unag. Wen nga raod. Ado tilakok, Maray. Kasano ko mga ibaganaan na bangkrapak. Kan sanga sako day taasin alakom. Uray jay lakok nga sukar, sanga sako malaang. Maray, manwa sako tigatangam nga asain. Ay, saan mo't asang asako at igatangag? Kasano nga ron alakwan ka, no saan asanga sako tigatangam? Ay na, basit lang tigatangag, Maray. Ay sos, saan nakaglaklako iti basay? Gulpe, tilaklakaw. Ay, apay ngay akas tamot kain. Wala. Tapnusan nga ibagbaga ni Marituyang anabang krapakaon. Diyak kaya't tikas na nga ibagbaga na. Nakabasol ka manay, Tuyak. Apay manal. Anya ti warwaras mau? Napangkrapan yung tersina ni Marikwanang? Pudno may. Idandanon mo pa di tayan dagiti ko kumarim di tabagatan. Saan na di tabagatan tinangidanunak? Aging gaijay daya. Kita day tanga ugali. Pudno mo nga may. Saan na pudnaw? Ay dinakman kontraan si kabadaong pudnaw ti bagbaga. Ay hindi kita di tersina ni Marikwanang. Tapno man panagdakam dagita nga ibagbagam. Kita amon, Marituyang, no nabangkrapak. Nagadumagayam alako, Maray. Fake news mat ye bagbagam anabangkrapak. Adala kom abagas, mantika, kan ada merienda. Wan! Nabangkrap nga raw, di kasta. Bugoongay, ada. Sangadram, abugong tilakaw. Katangam, Nagadawn? tilay warwaras mau. Nabangkrapak nga. Saan aya? Kasamay! Kita am ngamin mat Ay, kunak no na bangkrap. Mala, agbayad akman laangan iti utang ka. Oray saanan. Di ako nagbayad? Wan! Tapno mapanat nikam sa anak amabang bangkrap. Oray di ka nagbaybayad. Yes! Nagbayatan, Maray. Wan! Tapno di mo ibagbaga mabang bangkrapak. Ang mabalinti gumatang, Maray. Kompleto akitilakaw. Ibagam na niya tigatangam. Bugoong laang tigatangag. Manaw, Balor 5 piso. agawid kan. Tapay pagawidin na. Lakwan nakpay mo ta. Ay, sa anak ngaglako iti 5 piso sa bugoong. No kayat mo, gatangam tay sa nga dram. Anwak ngay data sa nga dram. No saan mo ka ba ilan nagatangan? Saan ka nagumatgatang? What? Gulpe, ti panaglakok. Diyak kayaten taglako iti sagli 5 pisos. Sa anak at chip ngaglaklakaw. Panagkunak, nakaungat ni Marikwanang. Tabay anday. Saanan nga aglako ititingi-tingi jay tersena na. Ay, basol ani nanatuyang. Tilang amin inwarwaras na adamag. Ay, amumutan day jay Marituyang. Nalaeng amang perde itipada na atao. Di na ngamin matatagpalan tingiwat na. Wen nga rod Di na pa'y pampanunutan ti bagana. No dakas o no saan. ugali na ngaminan tikas jay. Ita, nakaungatan ni kagawad kwa nang. Wen nga rod kwarog. Awanan ti paggatangan iti tingi-tingi, anala ka.
Padasak man ti mapan nagpalo di jay Teresina na. Sige, padasam, kwaraw. Apay ngayon nakarikap manin da ito Teresina ni kagawad kwa nang. Amok ti sungbat dayta kwaraw. Sungbatam ang umno ko mati isungbat mau. Kayat mo adeng ganti sungbat ti saludsud ma. Anya nga iti sungbat ti saludsud kao. Gaputan ni Marikwana, napanag 5-6. Imutang? Una, pangalaan na nga itigatang na itilako na no saan nga ag 5-6. Ay, agpaludak ko mapay. Ibagbagan asan na bangkrap. Ngum napanmat gayam nag 5-6. Ni Marikwanang, napanag 5-6. Isumunti ko na ni Nana Tuyang. Ay, kunak man, ano ti kwarta ni Marikwanang. Awan ka na kung na ni Nana Tuyang. Panagkunak, agar aramid manan iti fake news ni Marituyang. Ang mga nupod-numat, antay. Di ka mamatpati iti dayja atuyang. Amumatan ti ugali na. Nalaeng nga agaramid iti fake news. Nagkunaan na panak nag 5-6? Ni Marituyang. Kunakun kay. Nang rikepak lagi ti may sangal daw. Nagaramid manan iti istorya. Sa di nung amin tinapana, Mare. Ibagak man latag paison? Anya dayta. Napan ko in withdraw di kwartak iji bangko. Aya, Ado nga min una yan. Iso nga in withdraw kon kasano ka aduna, Mare? Aglop-lopiyasan, Mare. Ay, nagadon. Makita kla day ta Marituyang komprontarak manay. Nala, aramidam dayta, Mare. Saan man natilay bagbagana? Tawa na pulos ti utang ko. Kabadong. Apay, Maray. Umay ka pa dito'y tersenak ta day bagak. Anya daw ita nga ibagam, Maray. Ibagaman kan ni Tuyang mau asan natilay bagbagana. Anya manan ayat imbagana, Maray. Imbagana na panak kano nag 5-6. Kasamay. Ay, pasensyakan Maray. Agruwaman. Sumanaaw. Saan mo tapudpud now? May tabagbaga Apay ayasak titirtiraan na. Tiyar aramidan na iti isyaw. May amon, Maray. Intun siyak mo tinagaramid iti isyaw. Makita na. Nagkapwam, Kapitan. Di ta barangay hon. Agawid akon. Nakabulsa mo't dayta do nga imam. Una. Akaslaad da imbulsa. Adamot basit kwarta. Nakabulsa. Ay, saus! Sige, panawan ka. Ay, sigay, Kapitan! Ay, saus! Agibulbulsa mo't gayam ni Kapitan iti pundo ti barangay. Ha? Uy, saan mo't Imbaga na kanyak itay nasabat ka. Apay anak ko namday ta. Itay nasabat ka. Saan nga gibulbulsan ni uncle ko iti pundo ti barangay? Anya, saan? Ang mga kwarta na dya yung bulsa na. Oo, pangalaan na kumamot nga iti kwartana. Damot ibulbulsa na kwarta na. Ay, sus kwaraw, awan lat ang mukaw. Pundo ti barangay, jay imbulsana. Pundo ti barangay nga usaren na pagpasimintaw, di ta marmar ba arangtay? Isaw, jimbulsana, Tuyang. Wan, dayta ti pudnaw. Imbag ta nakitam dayta pa nang ibulsana. Kunak ngarudkan ka, analaingak nga agsipot iti agibulbulsa. Ay, naskin na maamuan dayta, dagiti ka barangayan tayaw. Tapnaw? Tapno may sardeng, di pa nang ibulsana. Tanusan na may sardeng dayta, ibulsana amin ay napundo ti barangay. Nagwarasan ti damag dito barangay tayo. Nga gibulbul sa kakano iti pundo ti barangay. Ay, sus. Sino tinaggapuan day ta adamag? Ni kano Marituyang. Nakadamdamagan na. Ay, amumatan day jay ako Marek. Ta nagparta ka na nang iwaras iti day ta. Katuan, kasta ti paglaingan na. Ti agiwaras iti fake news. Agamjak madanagan. Jakmet aramid day ta. Amin agastos kadagiti proyekta. Kahit ada maiparang ko apapilas, wano resibo.
Ay, saan nga gibulbulsan ni Uncle ko iti pundo ti barangay? Nakita nga rod ni Tuyang ka, nakabulsa di man Katadamat kwarta na nga ibulsana. Ay, di mo ipapilit, sika kwaraw. Tani Tuyang ka, tinakakita. Ay, sana po no ti sarsaritaan ni Nana Tuyang. Wali na. Naiwaragawagay ni Tuyang ka, kadagiti tattao. Wala, tatinulungam anang iwaragawag. Pudno gayam. Uray umay kay barangay haul. Tapno makitam, akumpleto iti papilis ni Uncle. Ay, sanayin. Masapul pa'y ay mapanak dita. Sanayin. Sayang lang, ti oras ka, kin panawin ka. Saan man natilay warwaras madamag, Marituyang? Awam mat kinapudno day tangay bagbagam. Ay namaray, nagibulsa ni Kapitan iti pundo ti barangay ko naktumag. Awanan, ti mamati ka dagiti bagbagam. Ay sos, denggan dagiti tattao ti bagbagak. Kano nagado dagiti proyekto ni Kapitan diti barangay tayo? Ayan na ngay, awan mat makita. Di kalsada. Kanjerang tay. Awan latam mukaw. Padasan nyo ngamin mat kan ni badong mo ti magnay jay Tapno mapanagnagan nyo apinunduan ti barangay kabildatan day jay. Kwaraw. Inayadom tagpataray di tarangtay. Tani, ang mga numarbaday ta. Sana marbaday ta, tatabataw. Dakla pundo timpan ni Uncle ko dita. Day. Saan mo't ngagpay, saan ngagkunggan? Ay, uray pa isang apulo nga ilipante ti lumabas ditaw. Saan nga gungun na ito rangtay. Gungun mo't iday. Patarimaan nga rod ni Uncle kaw. Day. Nasiminto mo ngagpay, saan? Da kayo nga main. Sao kayo nga sao, ti uray saan mo tapod na. Urewan pa managnak yaw. Saan nga gibulbulsan ni Uncle ko iti pundo ti barangay? Ayam, tay bagak taw, kinituyang ka. Tay sardeng nan, dagiwaras, iti fake news. Runmat ngamin nanatoyang kantatabadong. Panaknakan nyo pa'y nga umuna dagiti impormasyon amang mangagyo. Tanarigat no fake news gayam day na. Ala sige. Dito ang tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Kapitan Enteng! Talagang asinsado itan ni Marikwa ng anya, Maribanang. Wen nga rod, Maray. Agaasam ngay, tapalawaan naman ang titersena na. Ado nga minti kwarta na ita. Wen nga rod. Idi na minsan ang nagkuyog kami ang nagpailay. Nakitak numano ti urnong na igay bangkaw. Manungay, Maray. Ay na, dakkel Maray. Ay, Ado ti zero na. sana all, Marituyang. Ay, uray Kapitan ni Enteng. Awan mo ti maur-urnong me. Oray da kami kinibadong ko, Maray. Kasano mga main? Saan mi pa'y anaala ti bayad ti kalding mi? Ngam nayutang min ititirsina ni Marikwanang. Ay, sigurado nga aduman ti mainayon itilako ni Marikwanang. Naibusen ti asinta, Tuyang. Sikapay laeng ti gumatang, wen? Nalpas ka din ti renovation ti tirsina ni Marikwanang. Wen, nalpasan. Adon ti nakadisplay, ala ko na. Alam mo ti nga ruden ti igatang ko, tasyak ti mapan.
Day talangan tinabati a kwartak. Iso nga asin ken noodles laeng tigatangam. Nawatam? Wen, Alam na ito eko bag. Tapno adda pang ikargaam. Saan nga min na namang mangtad ni Marikwan ang iti cellophane? Sigay indakaw. Marikwanang, gumatangak man. Maray! Nay, apay ngay. Awan mat sumungbat. Ha? Adu gayam ti lotion, sabon ken shampoo ala ko ni Marikwanang. Na. Kasla imported pa ya. Anya nga tanutakawag ti maysa. Sana balay tawan mo ti tao ang makakita kanya ka. Day ti dakkel alusyon ti alag. Ay, ikargak pa ilaan dito ikubag tapno saan na makita. Anyat nga ta nga, Marituyang. Itay kakadipay ditoy. Ay, wan maray, itay pay. Ay, gumatang ako maitimay sa kilong asain ken 5 noodles. At iti bayad ka. Mabitla nga raw dayalaan ka. Ay, pasensya kan no pinaguray ka. At ngamin inaramid ko ije kusina. Okay lang, maray. Si Kamag. Ay naimbag laeng tadi na nakita ti inalak alusyon alako na. Adto yan ti impagatang mo nga asay. Ha? Lay, anya nga day ta nakaplastic. Ay sus, una yun ta nakita na pailaang mag. Sumungbat ka. Ay ilusyon da ito. Imported alusyon. Nangalaam nga iti pinagbayad mo. Sapay nanginada kita. Inlibre lang ni Marikwan ang kanyak da ito. Na, apay ko mga ilibre na ti kakasta lotion kat nagninada kita. Ba dong? Ado ti kwarta ni Marikwan ang ita. Oray sa nga pulo pa nga imported alusyon at itin na kanya. Okay lang. Apay nga roda kaslamadanagan ka? Saan mo ta? Apay kumamot ang madanagan ak ngay. Tila ipagpagamag. Naimbag abigat mo, Marikwanang. Gumatangak man. Mabitlaang, Maribanang. Anyang nga min day taas asil kaswam, aya. CCTV day to'y maray. Ado nga min dagtatakaw ita panawan. Day, kaslada kayat mo asawan maray. Ay, tinakaw ni Marituyang timay sa lotion ni Dikalman. Anya? Wen, maray. Kuna na siguro ajak nakita tadaki di kusina. Di na mong adda CCTV. Ay kinasaritam ko tabayadan na. Saan pa ay, Mari? Urayag pa ay tamangan numakonsensya. Kat isubli na tinalan Kasanungay, no di na isublay. Makamumatan Ay, awan ba inday di Marituyang? Pati lotion, takawan na. Secret tala ang Mari Di mo ibagbagakan ko ng ada CCTV di Twitter senak. Kitaag nulitan ng tupay laag. Sino din nakapila, kwaraw? Ni gani nanatuyang. Sa dinaw ti papananyaw nanatuyang. Inakagpalingkay. Ay. Anak? Na yan, day tabang banglom nanatuyang. Ay. Siyak kaday ganay. Wen, nagbanglo nga may. Kasla, imported pa Ay na, lotion lang tinusarkaw. Anya ngay alusyon day ta nanatuyang. Uray sakit maangot ka. Saan mo nadamagan, kwaraw? Asino nga'y tinakapila? Siyak, nanatuyang. Nala, intangarudan, ganay. Naimbag-taimbay ka dito tersena, kwarog. Enda ka di bagam, kagawad. Saan ka dasal sa lunsudam na dala ko ka Lucian? Un kagawad, gumatak kumanwad da.
Kita dagita naka-display dita at damo la sample dita. Ay, wan ngagpaisaw. Nagaduala ako malusawn. Iso na laang ta important dagita iso anangina. Sagmamano aya kagawad. 399 pesos Yay. only. Nagnginamot gayam. Nangina nga mayati quality na. Kan ado pa'y tinaikarga. Kita daytoy sample. Wow. Nagbanglo kagawad. Ha? Kastoy ti angot ti lotion ni Nana Tuyang No kasta. Inusaran ni Marituyang ti lotion na tinakaw na. Tiawan ang bain. Tinakaw ni Nana Tuyang jay lotion kagawad. Ay, nailaw anak mo tan anang iba ka. Aw, napauli kayo matan kagawad. Husto ka di tinanggaw. Tinakaw ni Nana Tuyang ti lotion na lakaw. Ang mukaw ganay. Anya tamaw, Chay. Malagip mo dyan na banglo aluso ni Nana Tuyang idikalman. Wan, apay ka tay? Ang mukha no sa dino tinangalaan na. Ha? Sa dino nga ay? Tinakaw na ijitersina ni kagawad ko anang. Anya? Wine. Nailawan ni kagawad ko anang na ibagakan niya kitay. Nagturod mo ni Nana Tuyang? Day paiti ko na. Hay, makapaasar mo't dayjay aba akwanang. Naa, adda ka didakes nga naramid na kin ka? Inwaras na at tinakaw ko tilako na alusyon. Ay no kasta. Husto pa ilaang ti atap ka. At tinakaw mo tayo dyan alusyon, nganyawid mo dito'y balay, di na minsan nga daw. Ay, saan ko at tinakaw? Manulaang mo't ngay dayjay. Agpudno ka man kanyak Tuyang. Ay, saan nagtatakaw? Nakita na ka di asyak tinang takaw itilako na. Anya nga itamu tayo? Pagan ano kumatakawan ti lotion na, kat kabailak mati gumatang no kayat ka? Ay, sumardeng ka Tuyang. Asinto pa, hindi mo kabailan nagatangan. Dahil talaki din imported alusion. Ay, rumarak man pa'y. Sa dino ti papanam. Mapanak ijay ayan ni ba akwanang. Na. Agsungbat dayjay iti panang dadaol na kanya. Hoy, ba? Nay, apay, anya tararamidam diti tersenak. Kan, apay kasat ipa nagsasaom kanyak, Marituyang. Apay nga inwaras mao ngagtatakawak iti lotion na. Pagan anok ngay dagita imported a lotion ma. Pwah! Ay na, agindidi ka manan. Ti kunam, jak amaw, akin isayam ti imported a lotion alakaw, kidi na minsan ngal daw. Ay na di kag pabaso lakas tano awan mo't pamaniknik mo. Dayta agrason ti paglaingam, maray. Apay nga min ayang ay papilit mo kat awan nga rutin nalak. Kayat mo tadanugak tarupam. Anya, danugam ti rupak. Sakbay nga ramidam dayta, ununaan kan. Anay ko, tiping-ping ko. Ay, nagsakit. Di ko namjak bumalas. Ipungot ko mo. Anay ko, Marituyang, mataptibok. Saan? Yoray pa'y maibos tibok mo. Anay ko, apay nga minatibok lo na natin nakabuti may sa lotion ko. Talaga gayam nga ipapilit mo, ha? Anay ko, ipatanak maray. Saan ipus ko iti Facebook ti video nga raramidam ita. Kasi naramid mo, iday. Tapos ibagakan ka. Adla CCTV dito yung tersenam. Ha? CCTV? Wan, makikita day jay. CCTV day jay. Iso asan nakabulbunan. Kumatagak man iti doa supot at tinapay kagawad. At iti bayad Mabitla ang talak tigat-gatangam, Kapitan. Ay, sandat napasamak iti tersin ang tana iwara dagiti lakaw. Kaslada naggugulaw. Ay, Ay. nagapa kami kan ni Marituyang itay. Anyat nagapaan nyo? Tinakaw na ngamin timay sa lotion kaw. Ada ka di pa managnag mo. Adda, Kapitan. Naalaan ti CCTV ti inaramid na. Nukas ta nga ron, di ipabayad mo kan kwa na.
Wanday tao. Nan ano day ta pingping mo tuyang? Ay, dinanog ni ba ako anang... Na, kanya tinakatawa. Ay, kwa. Bayadam nga menje lotion nga tinakaw mo. Kanya tinakaw asasawam. Na, impakita ni Marikwa ng tibidyaw, may tinakaw mo day ta lotion. Kaya't mo ta istorya at Ayagtal na ka. si ka lang nga rodon tinakabasol, si kapay lang matinatang sait. Asino nga main tinang ibaga at akawam ti lotion. Kahit yak nga rod ang mga da CCTV iti tersina na. Oh, dirimwar ti put now. Nay, si kamot gayam ti masabat ko dito'y dalan, marituyan. Sa dino tinaggapwam, Dita tersina ni Bibang Maray. Manipod ita. Ijayon ti paggatangan mikin ni Badungkaw. apay ngay, kat kompleto matantila ko ni Marikwanang. Ay, kagurgurak na yaba ako anang. Apay, nagapa kayo kadimanan? Kasano, ipapilit na asyak tinang takaw iti lotion alako na. Ay na, marituyang, aklunam ngamin ti basol mo. Ngamin, impakita ni Marikwanang ti video kanyak, kat naglawag asikaday jay. Uray si ka, Maribanang. Mamati ka mat iti bagbaga ni Marikwanang. Wan tasaan mat nga agulbo jay CCTV? Ah, Ay na, ibabambasit ti pride mo, marituyang. Uray anyat aramidem, sika tinakabasol kan kuana. ayan di paris ti chinilas ka ba daw? Jak agsasaaw. Jak ibagbaga nga ilembang kao. Tapno saan armuar. Kat mapantumanin makiapa kini Marikwanang. Oy, ba daw? Nagasidagakan ka, ngam kaslawan mangmangag mo. Tulong kaya. Ha? Anya di ko namaya? Ayan di paris ti chinilas ka kunak. Jak matan makita. Sa dino nga min ti papanamaya. Mapanak agisursur iti nateng. Agisursar ko nam. Uy, tapno da pagbayad ko iti lotion nga inalakin ni Marikwanang. Ah, ay, mabitlaing nga raw. Tamapan ko alaan ti Paris ti chinilas mau. Kunakun ka, inlemang mau. Wan tamadanagan nagngamain. Amkag nga mapan mo ngamin apaan ni Marikwanang. Saanon? Nala, ingkalaan ti Paris ti chinilas ka, tagrubwata ka. Anyangay day tawit mauna na tuyang. Kamatay, squaraw. Gumatang ka man kikde. Tapno adda ibayad ko iti lotion nga inalakin ni Marikwanang. 30 pesos laing ti may sasupog. No kasta, pudno nagtakaw ka iti lotion iti tersina ni kagawad kwa na. Wen, ngam saan mo mat apid saan Ah, Amangan numangag dagiti kakadwam at driver. sige. Yan tangay biriwood kayo ita. Gumatang iti talusupot alakaom. Ay na! Ay! Thank you, Kwaraw. Anya day talakaw. Kamates, ganay. 30 pesos lang ti may sasupog. Gumatang kamutin at tapno maibos. Sige. Daytan 2 asupaw na natuyang. Aha. Ato iti bayad kaw, 60. Ay na! Agyaman na kada kayo aganay, kan Kwaraw. Awanan yaman na nana. Ay, mutoy day tanabati alakaom. Tayla ko kadagiti kadwa ka driver. Tapno maibus adagaos. Ay na! Wan man nga road, Kwaraw. Kat agyaman ako nay, Jak kayat ti apa, marituyang. Iso ano mabalain, pumanaw kan. Kat di kan umuumay dito tersenak. Jak kayat ti ma-stress. Sa anak nga imay, tapno makiapa, Marikwanang. Imayak, tao may kubayadan titinakaw ko alusyon mo. Adtoy maray. Day, ang mga nupe kay akwarta day ta. Saan mo't Alan, awato mo, tapno pista manin. Pasensya kan kadagiti dakes an aramid ko kan kamaray. Sapay ko mata mapakawan na.
Pakawanan ka ng pangasim Tadi mo ulitan tinaramid mo. Dakas tagtakaw. Pagbababawyak nga ruti na ramid ko, umaray. Ay, sorry talaga. Napakawan kan. Kati maibagakkan ka. Di mo dadaalan ti reputasyon mo. Kan ti pa nagtalag ti padam ataukan ka. Para laang iti may sa alusyon. Ay nanatoyang. Di ka agaramid iti pakadadaanam. Kasi kamot lati nakababain. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.